Thilabu thipa robat jong hi apan muna hin athasima mata in nasatan alung alha e ti chu tuni thanglin sein video asena kona imu do diwai alung hla na pen hi thanglin sei le chingkulam ki thua itabanga atil khowam ti neu chakhat information ahin pina kona jong imu diwai chule tunia hi ichi thilabu thipa robat ki tipa hi pathin man cha hi lodan pathin pina chan kha lodan thilaman cha ai dan ki chin ta pathin to kona ni phun do kin diwai hoi te ke chai ni ngai diwai ichi thilabu thi robat ki tipa hi iwet tinga hi le zumma ma jing dan jong hi tan tin min thing long zon bonga zon le lia gancha ki bol na ta bonga ngi idel du lal hawa pauzi hello umzi hello dinzi hello khujong khule khang hello ta bonga ki bumngol na pa kho khat ve vele video ajong ho ki mu do cho hin tin i cho ko ain vet na hele za chaung ki sa ipiti dong iti de hitam hi tipi ai min abu thi te min thilawap ai te atia akila sit na thu tam ta sia hi chi chan anato na pen hi nga jing ding dala jing ding ti da nai apinu kom le apu ko mai permission ake thum da nai a hin la permission thum pen chu san pin poi ti chu ki chin tan ki langin thilawap te ni no pa thanglin se le ching ko lamin asu ngol be ki hlona next pon ting jong la ain za ki te lon ding hi kin mai khial nai sai lo ding hai aye chu abu thi pa robat ki ti hin gmf de ada tha ngeng ya hi le kausi business ki bol namon chu chim la pai jing ding amu malum thei ta lo de hi su ki chen ta he ja chu thanglin se hi lungim ma jinga alungim na thu mi pila ain sei do khong khonga ki tiam zo ta lo he so pitio ya chu tu na thanglin se lungim na osu hi ngai de we ichi abu thi pa he le za cha ma jing ai tai ti bang chu ki chen ta ki lang hai tu chung thil su hoi ve tinga le ching khulam le thanglin se hi zong mai am tham kha bang te hon ding ka ging chama ma jing atila bullaya kausi business ein bol pat tilain ama do theiding le ama business in su kha theiding zo si chu kausi thilhani ti sa in doctor khaiza kham pastor elvis ne lal ho chule koi dang zo si jong hi satanic a hi ve ti changen thu ni sei igam sung wa thlagaw le ta sa lungmon kisun pi pe na inei mi ho ching khulam le thanglin sei nui si ta thilha he ati satanic lam ka he ati chu zo win ama de ni thlagaw lampi ko mu theiding le a thilana to non ki chin ta ko mu theida pathinin a he man cha sun neu ki san jong kaw si a hi tin ain sei ro kitan kin kan sei chui pi ham kaminin ki chim hi in hi tabang chapang ngol khuelo hi na black magic nuya sungolin kaminin hum ki chim hi in a consequence na ne ding nei thu zo lo ding he ka ti hi jabang chun ka hin bolin kani hilin cham khat set chu thip chanin kanom kit tan ching khulam kitinu hin ei phin ta ponte ana to khu thip chan ki to tan te ti dana thip chana kanumai kanom sungin bible phatake chan focus in atm channel hi kahin boi pen aila cham khat zawin pitikit tam ka video luisa ho cha vet le hung thang tom ki chuiding da na in latest pena dinga koi chapang nu mei ngol kha hiding ham ain mang chaki in son neu chi hi chi khu chi tin ain sei sa kitan chi ya chu tu nya hi to tung man lo le ai pe ha amang siliu ding le zong mayam tham khaliu bang dinga hi tu chungai hum ki thama azumin wa na hola chuchung chona pathinin aidin piding le egi thu piding mitin zo se en tho khang kitan pu lt colonel mon zo ho hi in chule adang dang ho jang bon chan mei kong bang hong kong do gamin chin khulam kitinu zoom na le mol phau na hi ain phau kara gamin to ai buni eji imu jong a het lo ding kata sanai achanu rebecca jong khon na sata in chapau tan ha ma hamin tun sei ding jong het apon nanu thilo nu nung zui in kaniti pi chu to ai ama jong don bu jong a het apon hi ti hin masanga to abang to poi ti jaga ga phun do no me iya jaga so pite ho ching khulam thanglin sei thilabop te ni no pate ni ki chip nahi iwet ti nga hele igam sung wai ho dinga gaw sap na lin pen hi dan ho hi ki chin tan ki muzingin amuda khat avet da ho khat elo le gam sunga chono dan ho thilhale doile kawa ki chip han dan hi wal thang huile van do na chon sit na sang pe na bol han hi gim nei ma jingin hiya cho pathin lung han na ichung ba thu tan na masanga chu
ngay lut na one ma dei sa na sang pe na ki kawa pathin thu ang ki le on na ki tim jing ai la amon he thei him povin amho ki dem le amho ki sei si le ai pem ki so kha danin agel gel jing min ai la tu na he vela ka sei ki dinga he ngay lut na one ma ni ki ko he ti ka sei do no mai pathin thu bang ta le pathin gi nga nong ki le diu dei sa na zala ki ko na he ti hi na het diwa tu ne pa khai mina ka tim nom kin na hi be ya chu tu nya hi thanglin se alongim dan o su he na nga hi ti ni pi se dom ne vekin hi ti vin chule hi chi abu thi robat hi pathin man cha hi lo dan asunga pathin a chen lo dan a pinu le apupa thanglin se thilwap te ni nu pa black magic nu ya thila doi le kawa ki lim ngol pa hi dan hi i phun do ki ding abu thi na pa ki chin tai phun do ki dingu pathin thui ne dop sam ki dio hi thanglin se lungkham nai na nga hi ti ve khat ve ni thum ni level chi ta sa chun evangelist no hen baba na hen ki ho thum hi atum ben zan khang lain pe ki su tu ben ming hi na chu i sei do lo wanga chu i pu gi chana sang ma hen tin ka ki ho lo wang wa chu ama din muna chu pu gi na sata kan nei chi o hen baba jong alung ke khong the hen tin sei nom kan e ati in henu hepu phat ni su ong pi hanin ati zan khang lain ke ho phat ong chum thei lo hen baro velin chapang ho ka ki chol sa vin ke ho thum chu ka to khom vin sei ding ngam ka he chum po vin alung gel ka sei sa hana ka ngai han le ama jang na sata mi hang lung gel a chu apu lal ado lal tam pian om he ikidem no ho le iki sei sit no hi asang bol te koi lawa ning chi ma nun taw ham ki ti pa chu aming lung gel chna sta na tong kha in iti pi ai yong iti ti diu ham e ti le a kho le ki chol thei tale ti lewa he ming lung gel a chama jong ana o mai ta in ti chela a khon mo mo tai ti na he na ke ho no ko sang ba le abangin thilawap abangin abu chi na atia anok lai pa cha su ke jong le han ama ko ha sa na lai cho mi la hung to do ngam lo liwa ko am hing lung gel pa ko na lai china ka ko a su te te na ding a su mi te te ding ki go pa ko ama ding jong ha ta pi di hin tin evangelist no ha sei lo he no ta mang pu gi na sta pa ma ko na hung ki set ho hi ado anum zemen asunga ko na hung ki set pa na di san he tula di dis na satanin ete ke bolo he apa ma kun asunga kun zit lavia ta se pop zingo mi hon la e nui satao ni thum seten in pam la kon sung la kon e tek ventin seten in e tek wa hi po in thanglin se thilawap pa abu thi parobat ne het diu khat chu seten in jong lep kham na sa loi tan nong hole nong hoi seten ang sunga ko na thilho ki ti ho so na hi seten in jong lep kham na sa ta lo na bui naw le na lung kham naw chu na kaw si business ke bol na mun wa a pi pen main role a ki chim abu thi pa ong ta chit kha ya chu lung kham nei bo e hi chu lep nai pon chu le pam la ko na ki chou na ki phin na ki dem na na ti hoi ve ti ngai le ngai lut na za la diabol thanga no ona na hin ko mu ho zo ogin zo ai bawin hi chu nangin na za nom lo je thui bo ai la ka so pi ti ho abu thi pa robat chan thanglin se ahin se ya anga anom ta dan aki chol nom ta dan thu sei chu imu su ke do ka kin yamin thanglin sei lung kham dan chu lung sit liwai aye chu a business su ki chai thei dinga am he hi chu thanglin sei chu nom te lo ching khlam jong nom te lo ya chu zan khang kim lai ta chu ama to chun ga ki ho wa robat bu thi pa chu ipiti ga til ho ki han tam ki thei ta lo chu akitil kho na hoi ki mu the han lang ki ngai the han lang ki he the han lang ile pathin thu him nga zaw ta la ka ti chu mun thing pe na din do pe ting le ben pathin thu zaw lo chu robot abu thi pa chu ipia atil kho ding ham pathin thu zaw nai sai lo di ti chu het sai na a sei si ho adem ho chung chang thu pau sei ding abu thi pa chu atil kho ding ka ta sa nei hi chu hi te ding suyong sui lo di ai le hi chi abu thi pa roba chu pathin man cha hi
anu oi sunga kona hong kizila para pathinin alhen sai tai mosi ho sanga jong lin zo bol ho sa jong thupi zo liu khop dingai asei Eliza ho sa jong thupi zo lip khop dingai hi che bu thi pa ro ban hi thieng ta na secret ta hi ibia adoration a bol oi cho hingai tu ti ngai le ai laga so pitio hi chalaya pathin mancha pathinin amau pi sa dinga amancha abu thi pa ki mancha dan le bible a pathin mi ti ho ki mancha dan pathin ani mancha dan hi aki ba lo dan kan sai de hoi tan ve lang bible a ka lut ma sangin abu thi pa chan chu tham ha ga sei be kit la chupanga van le le si simpa hat chung nung zing pathin kum lung thlung le a nitin phatina le tu la pathin aman cha ong ki phun na pa chu lung la hi cho a lung la pe la chu hi chi pathin chung halang til kho le ki lom tai a hi ding dol tai a ye cho su na zan kum lung la lunga ku ki te ka ngai loi ta hong ki vela pathin aman cha pa ma pi sa pang pa chu hi chi pa chu a lung la pe le e pya ki ngai si na ne pe a pathin chun thu sei pi ding dol tai ai la bu thi pa he wa ta testimony se yong kim khapon pathin a vilam thu sima se yong ki za khapon chu tieng ta le ipina to a pathin lo pina ipi bol thu yong thu sim yong kha cha gi za khapon chinghulam khun hi tia hu in sunga ho a sel ji jia ui cha ki wa ta banga ho awa angui ji jia pam nang ki timo mo along alat do na yong mi mo sa lo hi chuna vet sa chi pem ti tingale hi chi robat abu thi pa ki ti a hin hui lifeless tabang hin lo lo ti na ko pasal khat gulang khat ki ham ke hapoi ajinei sai jong ti vel ka za da na chu hi tia mim khat a kinga mi khat in hi tia business bol nai mana na hin lo lo hil dinga ai koi ki ti chu ka gel ka da thelo thil ta khani imprison tabang hi cho ta sa jong sungpul tang tabang hi lagaw jong satan in a hian ki ti nai chu abu thi pa hi pathin ki phun na pa chu iwa tinga le thillo pi ta ki dang ta le ki pan to pha lo pi ta phun di dol tai chu ai ma abu thi pa kam changai ma cha khalo hi tia ko ching khulam le thanglin se orchestrated black magic nuya azon le lewa hu he ra he lo to banga bol wa thu phun sa yo chu hu hi adangum lo na pathin lo pi ki phun na pa chun thil ki dang ta a bol ding long tai ai wanga kaw si to ki ho nu zo khon thil ki dang ta a bol da na hi imu zo wa am cho a ki dang a bol lo pi chu hiong le amo mu do la chu ka si kaw si to ki ho thila to ki koi ho ni him hoila kon him amo chi piti na man cha ham son neo pastor solal koi ho loi chu nehin man cha ham na lam kai hom thila to ki ho thei nu chu pathin a sunga lu jong pathin ki phung jong hi lo thil ha to ki ho nu chu thil ki dang bol za pathin aman cha pen dan zo bangai mun thinga kho ew a mi a chaw le ji abu thi pa pathin ki phuna ti pau chala om chan atu se adin do ato pe la ki za khalo ti chu dat mo tai hiya chu oiza pu mang boy sei ji in kaloi pa mang boy in e gospel pa robat sunga lut pa le chin khula ma khu ki banglo hi la hi ati chu di ai roba sunga aki sungol na pa chom chingkulam sungol pa yong chom na same spirit ewanga different direction a puyu in ya chi vet tinga hele pathina kon a hi lo dan pa chu ki muai ti chu he chingkulam ki chip na chu ya jaga so pite ho ye che bu thi pa hi pathina kon a hi poi ti chu ki chin tai mu de we pathina kon a hi a pathin man chai la pathinin asu rung mong ding pathin atil khau di dol tai aye chu Bible pathin man cha mi hoi alung la pe no jong tam ta ki mu aki ngai sit pe jong tam ta ki mu abon chawa pathin ama ta dan til kho nga nei pathin ama ta ni su hat nga nei pakai van til ho pathin aum kim vel pia asang azan om kim vel pia an ne diwa tui don diu alung mun diu iza kayo si pathin ani vilzi example khat chuga vile hin la mo si ve tinga hele exodus bungli chang som na hi sim tinga hele mosi pathin atil kho na thusim skim wai mosi chu koi ha yet su ke wai Egypt gama so la salatang pathin mi te ho chu hu do ding le kai do dinga pathinin a hin hlan lam kai pa chu
pathinin lam kai ding a hin lat pen chun Moses ki shong lal he jingin hi chun pathinin mel chi na tam ta vet sa in ami ten ata san na te ding hingjing pathin yawe in ai hin sol he ti het na te ding mel chi na tam ta pi a hin la Moses ki shong lal jing na lain a khot jong tingol jong gula su sa in ata sa jong a pha sa na sudam a bon some miracles lo pi ta cho vet sai eva Moses ki shong di lo hi just Moses na sei te ten chang som na lang chui simai le pakai hi nga chun Moses na sei o pakai ke ma kam ki pe mi ka hi pon tu ma sangihan lang na tha cha ka za a thu na hin sei zo kal hi jong le ke ma hi le ki pe lo thu sia nong kai mi ka hi bo ati te te hi chan ya ji ki song la le ai le pakai ji Moses ko ma hi tin sei ki nin mi him kam sim pa cho koi ham mi him pa mo le nongong ho nongongal ha a mit cho le khumu lo wa koi thi chu koi ham pakai ki ti pa ke ma ka hi nei ta san po po le chin ti da na cho pathin an zo le he chun tun chin ke man nang ma kamin pangjing ing ting na sei ding do si pio la ka hil jing ding na hi ati cho lungmolom nan hingjing pathini za kai bol the pathin jon ka hila ka pui ding ne ti cha Moses ki song di lo Moses na sei te in na pat vo pakai ne hia ka tau hi je midang khat to solta na ti te ki nei ai ma pathin pi sei tam pathin alunghan khumin Moses cho ti cho pathin lunghan khum nyam ki cha ta hi cho amma chang se cho lo pi ta man no mai ai lai pi ta pathin plan a hial kina na so pi pa to aron to chi tha ta nan ti a chang se chon pathin ta san ta han lang le Moses cho thanai jo cha man di cho chilai mun ai zil do thei tam ta mi cho ka so pi ti ho pathin chu iza kai bol thei pathin in Moses chu ka pau mo etel a pau sa jing thei ai ma pathin hi tia chu amma natural ability chu a hial loi a hi na numai oi sunga kona ong pen na a natural ability pa du ya cha pathin aman cha dinga dei hi tia chu pathin ata sana pathin lo pi na chunga ke phun ni chu pathinin a ko nai ya chu a pau mobile bulwa nga chu kam sim pa lei sim pa chun a sim phat pi di lo hi Moses suwa chu pathin lo pi na phun ning chu lo pi na mi tam pen Moses chunga kona amu ding chu pathina de ai la Moses ki song lal jing nei Moses man sa no mai tu nya ai ho yo sang pathin ai man sa no me ai ma hi na pathin ai ko he so pi ho mi khat hin dan banga pathin hing ding a jong ai dei di lo he ai ma hi na ai ma on signature character la hi pathin lo pi na nai to de pathina de mi khat chu ham vet na na tong ki mi khat chu nem de ana tong ki mi khat chu alung khai hi bu lo ki mi khat chu lung neng ta ki mi khat chu o sang ki mi khat chu oniam ki mai pathi nei lo ting ta hi tamang karak ta lo hi ki da ma mu da ma me ama wang na hi na dung zui ta chun pathi ni he chin tam pathin ta san lang pakai jin ka hi na dung zui ai man cha the hi ti hi ta san lang pathianga ani ki pilon lang pathin jing song hin ku ne mang tang so pi to pathin na man cha ying de ka hin khwa yong ka mu ai na mi tam tan niam dia thu na sei the lo ham mi tam tan pe ngai dia thu na sei the lo mai ti ji cho atm chen la cho ka thu sei ro si pathin thu na za wa le thu ngai a hi ka ti pi ka character ka hi na ho zo si hling se le perfect ta pathin ai si mai poi hling lo sa le hi mo sa hi chai pathin lo pi na phong dinga pathin ai man cha hi ka ti koi ma ding in sit na ka bol pon koi ma ding in thina ding le ipiha phat mo ding lung ka gel pon ka hi na chu lung thieng se la pathin thu ka pu nai in ya chu tu na pathin lo pi ta ai man cha thein dinga ka hi na pa chu ki za cha pi lo hila pa kai na ka to hi ka ti pi ata ba in pathin phat the bu in pathin in ai su zum zo pon ai choi sang zo jingin athu le ala ka kama ko na hong su do mi tam ta ding hin na hi zo ne ka so pi te ho mi khat hin dan bonga chu ki hing thei lo cho mi khat dinga chu ngai ta thu sei kai me the mi khat dinga chu ham vewa thu sei kai me the ai wa nga chu ke hi na chu ki hial lo hi cho hi chu cho pathin Moses ko na chu le Moses a hi na dei pa chu tu ne yong sun ne a ko na a dei dan ta chu ai ka hin khu chu mi khat hin dan bonga na mi dang signature character pa chu ken ka kila thailo keima on signature character la chu pakai na ka to ding chu pathin ei ko nai chu ibon chawa i signature character dung jai pathin lo pi nai phone ni ti ka sei da no me
ki song lan lo ya pan la de hi chu e tu nya pathin ei mu sa no mu chu na mu ta wa mo si chu pathin ama tan atil khawai pathin ama tan su ha ni pathin ama tan tha na pia pathin ama ta in lungmun na pia kal song ne nga chen ati abu thi pa hingjing pathin ha chung pathin ki phun ati pa wang jang pathin o za pon pathina kon til ho na za pon kaw si to ki ho nu thil ha to ki ho nu zo chun abui pi zo asu nong mon la pathina ko na robanin kam changa za khapoi ti ki chen ta ki mui dunin a hin khwai pathin lo pin ta ta ki phung hian nang le so pi ti ho robat a hin khwa pathin lo pin phat na tam ta sei ding ngai a kam tam pen zo apan ngai pathin na tong tam pen zo apan ngai ewang hilaya thil ha to ki ho te ni thanglin sei le ching hulam zo hi pathin mi da na ki sei ki no nei na hi chu ki chin ta robot role ki ti hi gospel ki pan to pha pathin tu thieng to ki tu lo dan cha ko na skim do thei a hi le ani na chu eliza hin koi ka sei nom kin eliza pathina dinga thim gau chu nung pen Israel gam the great apostasy hagawa lam veina khanglin pen ni thun lai ta revival reformation pulut dinga pathin ne man cha pa pathin thim gau chung nung lo pi ta chuni ama pa chu wana kon jong mei ko la thein baal thim gau thila thim gau ho jau se chang se ni ki dau pin ha ta le thanei tan pathin mi pa ni ki he in chu tieng ta le ahinga pathinin wangama anupui to pa chui chabang ta tha le thunei pa chu khat ve chu Jezebel luhangin hi che pai ka tha ding hani ti lai ta chun Eliza ki cha be sen Beersheba lam zon ni jam ta nei hi che lai ta Eliza ki la si chui pi na siam lengte khat na bung som na ko sim ting le ama wang chu achang se engam manglam zonin ni khat achi ben lai jin ahung ngin long lang phung nui khat a hin atau ta hi kom a hin athi na ding ataw tai ti sana vô pakai ka khop se jing tai ka hin khu hi lamang jingin aje chu ke yong kapu ka pate sangin ka phazodi ta po atia pathin ko ma ki son la thun sai ta chu long lau phung nui khana hin alumin ai mutan hi chun pakai van til khanin Eliza chu a hin thamin aza sai tai ati chu thovin lang annen ati nei Eliza chun a vetna hi le vetan alulhun ko ma song chung elleng nu khana hin chang la hlon kha kan san numin tui bel khat tui dim se na kitunge Elia yong chun alan anen tui cho donin alum kit tai ani veinam pakai hong kit in Eliza ahin tham kha kit in thodo in lang anen aje chu na khul chin ding hi agam na le jing na lai tina sei hi chun Eliza jong a thovin an anen tui donin hi chi an ne husan chun ni somli le jan somli sung lama zo zoin pathin mol sang horep sinai geijin lama zo tai Eliza hin khu hi lopi ka sa pen khat Bible hero hodinga ka favorite character khana tu nungai ka tha hlan do khat chui thupi ka sai jong le tu ni nunga hi the spirit of Elijah kiti hi vanui ingai chanoi revival and reformation gamsung le namsung le hobung sunga pu lu theina dinga Christian na sata ni nunga lhagau chan ninga ideu Elijah spirit hete hi chu example adinga John Baptist chu Eliza hagao changpa chani he ati John Baptist Eliza hagao changin Krista hung masat na dingin vanui preparation ani nei tuai Krista ni ve na hung kit ninga hi ta sansa te yo si Krista zala Eliza hagawin ei lo dim wa vanui pum pi Krista hung kit na dinga isim top diu hi ei ho mo pu na hi revival and reformation pathin mi ten ipu lo diu hi leisi na thilana to na zo thu kil na ho mihim te lam vaina ne chon si sang no si gidin te pi puma Eliza hagau chang puma hal na tha ipu lu di ti hi ki chin ta Eliza in khwa ko na ki mu doi ama chu pathin thim gau chu nung pa chu a hasi in na alung hla dain chu ting ta le thizing dinga hi na ain khu chu ani gel jingai tan chol ki samama lal ki samama jingai tan ain la pathinin na to dinga tam na lai chin atia anne ding jong gon pi asu dung mong zat ta na jong api chu ting tala kala son sa bia pathina til kho he
ele tu nya bu thi pa robat hi eliza sanga jong thu pi zo mosio sang thu pi zo tu ni nu nga da pathin revelation ki phun na ai atiwa hi cha chu boloi ai wang pathin o za khapon pathin atil khau ngai pon pathin kam chang ta jong akila khapon kum lung thalunga pathin ki phun na pa tiu chu eliza ta bangin pathin jong awa khapon chang ha tui hon jong awa khapon alung ha dai pet chola ki sa pet ta chun kaw si to ki hote ni thanglin sei le ching khulam chu ahongin ama zo atil khau zo in pathin hong kila khapoi ya chu tun hi ngai tun robot abu thi pa tun hi pakai jin na ko ve na pinu le na pu pa na su ngol na hen lang pakai la ma lung he dingin hong kilen ti chu tu nya atm sana pa kain ko nei na liam pet le video jong na vet theding kata sanin hi chi ko oso he na za ai le pathin na ko nai ti gen lang na pinu le na pupa black magic no ya kaw si business ki bol na min instrument mai mya na manai in thing long bonga min na zon le ding ui chalup ma le tu la na lup ding vo chalup ma hi ta chu thilha in kaw chon vo kung mana na man ding na tha no mam na zum be che di nong zum ka in hi chi kaw si ki business boli hinda han lang min hita na ngol bol nai nong son tan na nga ding alo ding poi ching kholam le thanglin sei ki chip na mai na hi bawe ti tu nya ka tip na nom na in hindal han abu thi robat na bu thi chu pathin na dam sa de ti tu nya pa kai mina ka tip nom nai pathin phat thei na bu han